Assalamu alaikum hurmatly mekendештер жана Baytu kanalının kattалуучулары. Бүгүн 28 март 2021 жыл өзгөн мал базарындабыз. Тагыр айтканда кой базарда бүгүнкү чыгарышта силерге койлордун, кочкорлордун, козулардын бааларын билип берген аракет кылабыз. Андыктан биз менен бирге болуп лайк басып колдоп туруңуздар. Ал ушул бир четтен сурап көтөрөлү. Ака канча атат кой? 13 миң сом. Канчачы? 4 тиш экен. Боз кысырыча? Белгисиз. Белгисиз эйтонсу. Азыр неден дагы сурап кетели. Булар канчадан козулар? Айтып көрүн давамдан. Булар 15тен. 15тен. Козусу менен, а? Коз чоң болуп калдыр, 15 миң сомдон кеми бар дейт. Жакшы, Алла разы болсун. Мына козу 5 миң сом кеми бар экен. Ургачы коз экен, 5 миң сом кеми бар. Канча айлык? Билбейм айлыгы канча экен. Айлыгын билбейм дейт. 5 миң сом кеми бар. Канча сурашты? 4 сурат, 4. 4 сурады бербедим дейт. Мына козулукка канча атат аба? 12 миң сом кеми бар экен, мына козулук койдо. Канча сурачат? 10 миң сурады, бербедим. Жакшы, Алла разы болсун. Козусу менен бе? Козусу менен 11,5 миңге бербедим дейт мынаны. Канча дос ака? Өзү 15 миң сом. 11,5 миңге сурады, бербедим дейт. Ана. Канча атат экен козу? 8 миң сом кем бар экен. Сизге чыга? Benimki 7 ming. 7 миң. Кошор, канча сурашты? O başta demek. Сурайлык. Algı markası. Алгы маргандай сурап атат дейт. Жакшы. Азыр бишектен тартып көтөрөлү. Жок, көргөн сайын эмес, эсептелет да. Канча атат козулук ака? 15 миң сом. Мына 15 миң сом экен, мына кою дагы орто экен. Мына козусу кыйла чоңоюп калыптыр мына. Мына алдыңыз бизде сатасызбы ака? Alındı. Канча болду мына? 7,5. 7,5 миң сомго алыныптыр мына козу, караңыздар. Algan tamam. Algan tamam. Нени? Koyalım. Жок. Ушу тартып атасыз а, Байтова. Бул 14 болду. 14 болду а? Наркынча ака? 8 миң болду. 8 миң болуптур мына козу. Жакшы. Алла разы болсун ака. Жакшы алыпсыздар. Мына козулук канча болот ака? Мына эгизби? 3 эмес, 22ден. Semiz koylar eкен да, мына беркиңиз. Анан козулар да кыйла чоңоюп калыптыр мына. Жаш койлор экен. Жакшы, Алла разы болсун. Мына козулук кой канча болду ага? Kozulu koy. 13 деп атам. Сатылат. 13 миң сом кем бар экен. Канча сурашат? Сурайлык. 12,100 чейин чарптыр сурайлык дейт. Жакшы. Алла разы болсун. Нере дагы? Козулар канчадан атат? Курсаттан 77-90. Айда. Козулар канча атат? Kozulu koy 15 lira. 15 миң сом деп атат. Кем да козул койду? Канча сурашат? 13,5. 13,5 турады. Мына эгиз козусу менен окшойт ака, же бөлөк-бөлөкпү? Kozulu menен. Канчадан болду? 15тен. Мына наркы экөө эгизби? Жок. Бирден дең, 15 миң сомдон мына эгиз козулук койлор, жөлө козулук койлор экен бирден. 15 миң сомдон кем бар экен. Канчадан сурап атышат? 11-12ден сурап атат экен, бербедик дейт. Жакшы, Алла разы болсун. Неден дагы оптун козулар бар экен, сойтчу. Козулар канчадан болду оптундар? 7,5 миң сомдон тегиз. Эркек ургач аралаш. Эркектер жалаң. Жалаң эркек козулар экен мына караңыздар. Тартылбайт ака. Ушул эле үйдө дагы барбы? Дагы барбы дейт. Сатылды, ургачыларын саттык. 6600 саттык. 6600дөн ургачылары кетиптир буюрса. Негиз көппү же ушул эле ака? Көп дагы. Көппү? Номер айтпош, сурагандар көп да. Айтпайлы койгон, сатам. Алып келе сатам дейт. Номер айтпайлы кой дейт. Жакшы, Алла разы болсун. Неден дагы азыр? Канча болот экен козулук кой? 16 миң сом. Канча сурачат? 14. Ургачы козу? Эркек козу экен. Кой канча атыш ака? Камераны кайрып кетти деп жаткансыздар. 4 экен кой мына. Жаш экен. Жакшы. Бирок бүгүн неге кой азыраак, анан аларман көп. Ел көп бирок. Мына козу менен 15 болтабы? Bilmem akana. Mına tartып koy. Өзү элеби? Өзү эле. Канча болот бул кыз? Кошкор экен. Канча? Байтова. 13 миң сом? 9 миң сом дейт. Мына эмнеде biraz пробкада азына. 9 миң сом кем бар. 82 берилбеди. 82 берилбеди. 82 берилбептир. Ава кантас? Канча атат койлор?
14'ten de atam mı? Tegiz ele. Tegiz. 4 baş var ekensiz ha? O. Ona arkadan istiyor mu? Ja, buna 4 baş eken. Kaçadan sonra açat? 12'den 12 jarından 12 jardan sonra açat eken. Yaxşı. Allah razı olsun. Çişleri çeka? Ama 4 işler ekan. 4 çişler. Hazır degen amamı şu oldu. 4 çişler eken. Yaxşı. Allah razı olsun. Ya akşam var bu kan gel alıp koy. Vallahi. Biz toyga tartamiz aka. Lan qo'zliq qancha o'tadi? Nasıl vermez? 22 bin oldu. 22 ming. Qo'zi qiyla cho'ng. Erkek bo'lganchi u? Erkek oldu. Qo'zi erkek ekan, qarasam qiyla cho'ng o'zi bilan teng bo'lib qoldi pashta. Bazar qancha suradi? Pazar 19 bin. 19 ming suradi. Yaxshi, Allah razı olsun. Bazar 19 ming suraptir. Hozir biz shu qator chekidan tap ko'taraylik. Qancha bo'ladi bunda bolalar. Qo'ylar qanchadan bo'ldi bu? 16 mingdan. 16 ming so'm. Yo'q, qo'ylar so'radim. 16 mingdan keyin bordi o'tgandek. 19'dan bermedik. 9 ming so'mdan beradi. 19 mingdan bermedik o'shalar ko'p. Ya, ikkovi biriga 19 mingga. 19 mingdan. 16 mingdan dedi aka. 16 mingdan dedi ku. O'xshatib qolsa aka. Voy, Açığını aytın aka. Talash tartışib qoldi, o'sha uchun aytdim. Qancha o'tdi? 27 ming. 26 jarımga berdi. 26 jarımga berib aytadi, 27 ming berdi o'tadi ekan. 500 so'm talash bo'ldi ekan-da. 500 so'm talash bo'ldi ekan shu an. Na. Alındı aka? Alındı. Kaç oldu? 11.700 so'mga alınıptır. Alındı. Жақсы алып. Sevimiz ekan, eti var deydi. Жақсы, Allah razı olsun. Bunlar kaç oldu ekan? Bunlar 12'den de otam. Tegiz ele. Tegiz 12'den. Boğaz kısırlarçı? Boz. Tegiz ele. Kısırlardan 4'te var. Kısırlardan 4'ü varken kalganı boğaz deydi. Bunlar kaç alındı var? Kaçına oldu lan? Ben tamam. Aytan aldı var. Bunlar koylar kaçında aldınız ama? Ama? O iki koyu kaçında aldınız? Algam yo'qmi? Aladınız mı? Evet, kaçında aldınız ama? 12'den. 12'den tura geldi. Bozulu koy bana. Bozulu koylar eko deydi. 12'den aldı. Жақсы, alırız olsun. Kaçında mı da koylar? 11'den bo'ldi. 11'den. Aldınız mı? Aldıdır. 11 mingden oldu deydi. Жақсы. Erkekler mi? Erkek koçar o. Boz koçurlar ekan. Жақсы, Allah razı olsun. Nerede? Porteller көп koyulup. Bazar kıyla jabılıp ketdi nerler. Mına qozluq qo'y qancha o'tadi ekan? 16. 16 ming so'm. Qancha so'rachat? 13 yarım. 13 yarim. Bu surg'achi erkek. Kaçı? Urg'achi ekan. Tishi aka? O. Tishi. Tishi. Jash ekan ha? Allah razı olsun. Yo, o'zingda adam bosh bo'lmaydi. Bugun negisi mına Canıma байланыштуу ешкилер дагы азыраак чыгыптыр, ошол ешкилердин болгонун сурап беребиз. Канчадан болот? Негизби? Негиз. На койдун. Бири кыз, бири уул. Баткал экен. Бири уул, бири кыз экен. На. Боз. Негиз экен. Канчага? Бас. 6 tiş koy kam. 6 iş koy. 20'a kançaga bermedin? 21'e bermedi. 21'e bermediniz. Kichine qo'shsa beradi. Kichine qo'shsa beretken buyursa mına. 21'in görüyor. Negiz qozlar, köp suraganlar mına. Telefon numarını alıp alsın. 25 bin olsa veriyor. 25 bin olsa veririz deydi. Adamlar çalgalı geldi adamda. Жақсы, Allah razı olsun. Yaktan biz azı eşik azıra ötöreli. Hazır isteyen mi? Kaça oldu? 9'dan kam var. 9 bin sonundan kim var? 9 bin sonundan kam var. İşteriç? İşte pozular da. Pozular, üçeten. Üçeten, 4 övün arkadaşlar da sizlik gelin. Kurusunu aytayın. Жақсы. Alır. Köy jalan silip ko'tarib qo'yadi. Oo, oşunda otat da. Allah razı olsun aka. İşinize iyilik. Şunday negiz açığını aytып turganda жақсы өзü. Dağlarız. Turusun aytып koyun dep turasını aytты. Mına biz ешki bazara gelip kaldık. Mına kaç oldu ulamın aka? 10 imkan var. Bu var süt bağıtın ешkileri mi? Kırgız paroda. Kırgız paroda. 13 kim var deydi. Ешkiler kaçadan mı aka? 8 binden. 8 binden. 18 binden. Süt bağıtın ешkiler. Süt bağıtında ешkiler eken. 18 bin sonundan kim var deydi. Ne oldu? 15 bin takar. Taka, 15 bin so'm kim var deydi. Uşuların da takası da paroda şunday. Paroda şunday eken. Taka qancha o'siz? 7,5 ming so'm. Pul o'zing jaylari.
Jaydar özün Jönüköy'de yetiştirdi. Yaxşı. Az. Mına qancha o'tadi ekan? 30 kam var. Egiz ekan uloq, ha? Egiz ekan mına uloqlar qarasa. Süt bag'atidagi echki. YouTube'ga Bishkek paroda. Ha, jelni yerdan ko'rinsa qaransa. Süt bag'atidagi echkilar 30 ming so'm kam bor edi. Egiz uloq. Mına uloq men qancha o'tadi, ha? Uloq menami? 11 kam var ekan mına. Egiz bolasi. Ha, egiz mi artık bu? Egiz ekan 11 ming so'm kam var ekan mına. Qaransangiz, yaxshi. Nima qancha bo'ldi ekan? Echkilar takalar. Egasi yo'q. Nima ular men qancha bo'ldi? Ha, qancha bo'ldi ular? 6000, 6000. 6000. Siz ko'radingizmi? Kam vardı orada. Kam var. Yaxshi. Qancha bo'ldi? Ular meni, ha? Ular meni 8000 so'm kam bor deydi. Baytuvidan. Baytuvi. Na tekavi? Sarkavi. Qancha? Egasi yo'q dedi voy, esi yo'q dedi aka. Yo'q aka. Oo, biz aka. Oo aka, Allah razı olsun. Qo'ldan kelishincha. Egiz aka? Siz emasmi? Qancha? Siz emasmi? Egiz ekan deydi. Bu yerda esi yo'q ekan. Ha, hech qanday. Hozir biz shu Qo'chqor tarafga o'taylik. Qo'chqorlar qanday bo'ladi? Bugungi kunda Qo'chqorlarning bolalari. Hozir Qo'chqor tarafga kelib, Qo'chqorlarning birsizlar bolalarini bilib bergan harakat qilamiz. Andiqdan biz bilan bir bo'lib turingizlar. Mana biz bu yerga da go'cha jamg'urjag'anga qo'ylardan kirib olibdi. Negizde bu sarayın aslında javlangan qo'chqorlar bo'luvchi. Hozir shunda bir chetga tarib ketaylik. Qancha bo'ladi ekan? Nerede buna qo'chqor bağ bo'ldi ekan. Öte yaxshi qo'chqor ekan. Buna qancha bo'ladi ekan? 26 mingga berib aytadi. 26 mingga berib aytadi shu qo'chqorni. Qaranglar, junda tegiz banda qo'chqor ekan. Urib qoladi. Ha, yaxshi. Buni qolishadi ekan, ko'p hozir urib qoladi. İzlov çekkan. Qo'chqor qancha bo'ladi ava? Qo'chqor qancha bo'ladi ava? Ha, qo'chqor qancha bo'ladi? Qancha? 14 o'tasiz. 14 ming so'm o'tgan ava. Yaxshi. Qo'chqor 18 ming so'm kelib o'tgan. Bu qo'chqor bilan. Ko'rsin. Hozir cho'roq qo'chqorlarni taqdim etaylik. Nar alındı aka. Qanchadan bo'ldi? 20'dan eko. Nol eko 20 ming so'mdan sotib olinibdi. Shu ikki qo'chqor. Mana ikki qo'chqor qanchadan bo'ladi, ava? Qo'yla qo'ying. Qanchadan bo'ladi? 25? 25 ming so'mdan dedi eko. Mana cho'ng qo'chqor qancha bo'ladi o'zi? 27 ming. So'radi-ku bozor. Bozor sotadi. Qancha qildi? 21 qildi. Qo'chqor sizdan qanchadan bo'ladi aka? 18 ming so'mdan. Jaydar o'zgilarlar. Jaydar o'zgilar qo'chqorlar ekan, 18 ming so'mdan keyin bor deydi. Qanchadan so'rashadi aka? 15 ming, 16 mingdan so'rashadi. Yaxshi. Xo'sh. Yerindagi Tojikistonning qo'chqorlari bor. Tojikiston qo'chqorlari ekanlar. Ko'ringlar. Zararlar. Buna qo'chqorlar kimdan emas aka? Buna qo'chqorlar kimdan ekan? Tegiz qo'chqorlar bor ekan, endi qarasam, biroq negadir hech ko'rmaydi. Mana sizda ham aka? Hech yo'q ekan, shunda. Cho'ng qo'chqorlar ekan, yosh qo'chqorlar chirtdilar. Hech yo'q ekan biroq. Qancha oldi? Satdilar, o'sha satmaslar. Qancha ekan? 30. Na qo'chqorda 30 ming so'm keyin bor ekan shu qo'chqorda. Qancha oldi da? 20 ga bereyim deb turadi. 20 ga bereyim deb o'tgan bu qo'chqorda. Qancha so'rayapti? 19 so'rayapti. 19 so'rayapti, berib aytadi. Yaxshi. 1000 so'm olsa berib tezda ular. Yo'q, o'zingga beraman, sen so'rasan. Saga beraman. 20 ga beraman dedi. Boshqalarga bermaysiz? Boshqa bermayman. Boshqa, Alloh razı olsun. Qo'chqor qancha bo'ldi ha? 25. 25 dan. Parodalarcha? Parodalari. Edilbaylar. Ekotengda Edilbaylar deb. Qanchadan so'radi Baytova? 23 dan so'radi. 23 dan so'radi. Ha, shu 8. Kanaldan chiqasiz. Baytova YouTube kanalidan chiqasiz. Oo. Ama qancha oldi? Qancha oldi? Bolalarni Bas, qancha dasiz?
So'ladi va. Tez qo'chqolar bor ekan dedi dag'i. Qancha o'shanmi? Yaxshi qo'chqolar ekanmi? Qo'chqolar qanchadan bo'ladi ekan? 20 dan. Ha. 3. Tegizlar. Tegizlar 20 ming so'mdan keyin bor ekan. Qanchadan so'rashadi ekan? Vaqtda. 45.500 3 45.500 bo'ldi. Berberdi. Oldu ekan. Yaxshi. Sizlar bilasizlar-da. Nerede dag'asi qatar. Qo'chqolar qanchadan bo'ldi aka? 20 dan. Surata bozor. Qanchadan oldi? 16,5 dan berdi. 16,5 dan berdi ikki qo'chqor bor. Baytibsizmi? Aka. Baytibi. Juramiz oxirin. Nerede dag'asi? Dammashti qo'chqorlar. Nol. Nat cho'ng qo'chqor qancha oldi to? 25.000. 25 ming so'm deydi. Surata bozori. Qancha oldi? 22 ming oldi berberdim deydi qo'chqor. Yaxshi. Na, o'z qo'chqorlar qancha oldi aka? O'z qo'chqorlar-ku? Yo'q, yo'q. Qo'ylarlar. Ha, qo'ylar bor. Qanchadan? Balari. Alo. 8,5 8,5 mingdan. 3 o'taganlar. 8,5 ming so'mdan keyin bor dedi ekan buna. Yaxshi. Buna erkak qo'zlar bor aka? Qanchadan? 11.000 so'mdan kam bor. 11 ming so'mdan keyin bor edi. Kecha. Buna 8,5 ming so'mga sotib turib biri. Kecha so'rashgan 1 yoshga yaqin 9,5 mingdan, ha, 9,5 ming sotib turib. So'yoq deydi. Na so'yiladi. 9,5 mingga oldik deydi. Sağ söyledi işte. Nerede hazır şu? Negiz kecha so'rab tur, 1 yashar. Qo'ylarni tartib kel deb shu 1 yashar bo'lib qolgan qo'shqo'lar ekan. Shular 11,5 mingdan keyin bordi, 11 mingdan keyin bordi ekan. Arqil bo'ldi bozor. Na. Na, hurmatli tog'lar, sizlar bugun o'zgan mal bozoridan, qo'ylardan, qo'shqo'lardan, g'ozlardan shundaylar echkilardan balalarni bildingizlar. Sunish fikirlar bo'lsa, kommentariy yozingizlar. Kanalga xatoliklar Pastası knopkasını basıp qo'ng'iroqchani basib qo'ysangizlar, bizden gelgen videolarni birinchilardan bo'lib ko'rasizlar. Tinchlikda, amonlikda bo'lingizlar.